I još priča za kraj, pokraj njih je teško proći, a pritome ih ne zapaziti. Za jedne su umjetnost, a za druge vandalizam. Za one koji ih stvaraju, uzbudljiv kreativni izričaj na sivim ulicama grada. Popevke sam slagao i rožice brao i svu svoju mladost sam tebi ja. Sve je počelo prije nekoliko mjeseci. Svakoga jutra, posebice u istočnom dijelu Zagreba, vozače na putu za posao na semaforima bi dočekao kakav novi grafit. U Dubravi je prestalo piši briši dopisivanje sa Mamićem. Dogovorili smo se da više nećemo devastirati ni ružno pisati protiv njega. Mi smo izradili svoje mišljenje kao grupa i svi kvartovi i to je cijela grupa se slaže i stoji za tog mišljenja da on treba otići iz tog Dinama i da se ne slažemo sa njegovom politikom. Plavi su dječaci prestali biti zločesti, a iz Dubrave je krenula i opklada. Ko će do 1. listopada napraviti više grafita? Četvrti koje izgube pobjednicima plaćaju piće. Pa malo su se probahatili pa su bacali rukavicu nama ostalim kvartovima. Ko će ljepše, ko će bolje, pa mi smo taj izazov prihvatili objeručke, pa ćemo vidjeti onda sud javnosti šta će reći, koji su bolji. Pripremajući ovu reportažu napravili smo malu anketu među kolegama. Svima se oslikani grad sviđa. Samo je jedan priznao da je, vidjevši prvi puta ovaj grafit na kružnom toku, gotovo skrivio suda. Oni su bili presretni i još su nas pitali dečki koliko će to trajati do sljedećeg puta dok neko neće prešarati. Mi smo rekli evo mi se trudimo, mlađima, starijima objašnjavamo šta radimo, znači da radimo sa svojim vlastitim sredstvima iz vlastite ljubavi i slobodno vrijeme cijelo koristimo da bi uljepšali naš kvart i grad. 90% grafita nastaje kriomice, noću, ali oni najveći i najljepši nastaju uz dopuštenje stanara zgrade, kao na primjer ovdje na zgradi u Vukovarskoj ulici. Za takve stvari nećemo uzimati novac i dogovorili smo se mi smo nogometni navijači općenito. Rekao bi onak, malo preziramo novac, više radimo iz ljubavi i srca sve te stvari. Ako je zid na bilo kojoj povoljnoj poziciji ili uz prometnicu neku, mi mu besplatno napravili, ako je naravno Dinamo ili Zagrebov simbol. Čak ne si jedan policajac tražio da bi mu sinovu sobu ofarbali i da će naplatiti cugu. Dozvolu nam je dala osnovna škola, znači više manje dozvole se teško dobivaju ili skoro nikako, znači sve što je god rađeno, 99% je rađeno bez dozvole. Dečkima sa Volovčice policija se ispričavala što im mora napisati prijavu. Ravničani su zapisani nebrojeno puta, no ipak su pod prozorom gospođe premijerke uspjeli iscrtati semafor s jednim od najvećih Dinamovih uspjeha. Njima je to lijepo, nemaju oni ništa protiv, da se odmah razumijemo. Načelno se slažu s time, samo vele, čujte, ako vas neko prijavi, mi ćemo vam tužbu poslati. Šta, to je njihov posao, moraju to napraviti. Svako poslijepodne, nakon posla, ekipa iz Dubrave marljivo radi. Policija ih je već i prestala zapisivati, ali oni ipak fotografiraju svaku površinu prije i nakon oslikavanja. Zlu ne trebalo, neka sudac lakše odluči što mu je ljepše vidjeti u gradu. Ovo ili ovo. A Hrvatsku uživo sutra za vas oslika